na David Hanko ay bayita Ero EFA Ero 2024 ese baje gukira 6 twaro kari 5 ira ni gatandatu se ni 6 ariko nayibonye kuri ya tableau nayibonye ubwo babishyize mu cyatsi hariya tarari imbwije n'inyabutongo zihagije ni dodo abo azireba ni sogi sha rero akaro ko bimeze kipe ya Slovakia isimbuza nimero 26 avamo Ivan Schranz ni wabatsindiye igitego na top scorer wabo sore equipe Slavia Prague hajyamo umusore wambaye nimero 6 witwa nde akaba yitwa Norbert Guillaumbert akina muri Salernitana mu Butaliyani. Norbert ni Guillaumbert Nobat match ya Slovakia n'Abasuwisi kizabibishye agazabishye zabifunguye zabifunguye umutoza namutinye uyu mutoza wa muvandimwe Francesco Carzona itaye ubwo Butaliyani n'umustrategie pe araguzirika urunyine urakubona ko ari kufunga bya Gitaliyani Cadenaccio ingufure y'ikiro akajwigiriza neza kugira ngo uzamubonemo igitego yabigoye kabisa. Barizamukira bongereza reka turebera urugo gatoya cyane baravuga bati igitego ni nk'urupfu nta wamenya umupira kwande kwa Skriniar arawurenza Milan Skriniar kapiteni wabo sanzwe kina muri equipe ya Paris Saint-Germain. Milan Skriniar bamuguza muri Inter Milan bari muri Paris Saint-Germain imyaka 29 uyu mutoza n'umusazi use asimbuje ararya iminota yiki arayimaza aho niwe yimariye nama w'imutozo mu mwongereza hashyizemo Ivan Toney no kwanga kuvamo adakinye kandi yaramuhamagaye ariko mana we Ivan Toney rutayizamu ikipe ya Brentford wabona gishyizemo Ivan Toney nyamara wabona bikunze abafana babongereza ruvuyanga nabo baca intege rengura neza cyane Waiwoko gonga n'umutwe kuramo Declan Rice kuramo attention pirongero renga mu ruhande rw'urya hafi ya kona no kongera kurengurwa na Kyle Andrew Walker biramusaba kurengura arambuye twite arambuye kugira ngo ugezemo renguro gonga n'umutwe go bajya bavuga ngo never say never Ruvuyanga baritonda barambwira bati never say never ntuzigera uvuga yuko byarangiye mpaka birangiye rengura neza Kyle Walker uyu mudefansi arakozaho umutwe neza cyane umupira usanga Jude Bellingham sindi igitego ngaha kirushanwa kabisa. Garen Shari yatarawa mu izamu igitego kirushanwa ku mwana w'umujuje imyaka 20 umusibejo Jude Bellingham mu kimwe abongereza kimwe Slovakia kimwe extra time Jude yujuje 21 ejo kujya kuri 29 20 baba we bega Slovakia babaje bireba bishaka kwica mu mutwe kanataha abongereza Axel niba bakwishyura nyo Ramonda sinoka ikibazo cy'igihe igitego nuko bigenda ruva aya ngenda bwose pe bagitwaye ndumwe mu bantu bakwishima ariko bro bagira ikibazo cy'umutoza wabo panga iki utazi gupanga iki utazi gusimbura nta kintu ndakimwaze hano dore umuntu hano muri groupe umunyamakuru Manchester Sport mavuga ati ariko se atababongereza banyu wagira ngo ndibakora imyitozo uburyo babakira nyine ubona atari ibintu by'imyitozo ubona atari ikipe y'imyitozo urumva 6 bongeyeho yarenze kare yarenzeho hafi umunota kandagira amasifuzi umunyaturukiya Mutmeler ati nimukomeze umupira muremure umukino reka turebe ko bawurangiza umukino ukaba kabisa iminota 97